Chawis Kulkabaki Burata, Hila Kuyakaraka, Identidades Wakichawi Uitadiri, Barca Chidaka, Takeriwa Aksa Wakichawit Pacha, Arunt Alidabda. Narakaja, Hubarakaru Yati Yatakeja, Kut Arib Harakiktua, Hichoroja, Tum Kapayari, Urua, Akayambayu, Paxitja, Halakawai Haraki, Pacharakasa, Kabaraki, Paxidakasa, Hank Akiwa Sarant Kraki, Ukama Pilha, Hank Aki Kurab Tarakampis, Abhata Sasida, Ampeani Utab Haraktawa. Chaja, Aibara Rutraki Yati Urakampi, Kayantayari, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, Tokinki de Caja Yati Uyabharakiwa, Aka Kepa Paxidakanja, Askiri Hambawa, Aka Exportación, Tokeja Uthawaii Sasidawa, Arstawa Yabharaki. La buena noticia es que si comparamos Wali aski yatiawiwa utiraki kunateja exportación tokeja maimara tsipansa wali askiwa hichamaraja utihawiraki estadística oficial toke yatjatawiha akapawaran kapatunka mayani maranja nairiri trimestre toke irptawinja askin jamawa exportación tokeja utihawiraki trimestres de los últimos 5 años. Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSE Toquinkrinakaja Yatia Wayabharakiwa Hichamara Pawaranka Patunka Mayani Maranja Aka Bolivia Marcanja Maimara Tsipansa Askin Hamawa Exportación Toqueja Uthawayi Sasinawa Yatia Wayabharaki Ukshama Uthipanja Askin Hamawa Recuperación Aka Economía Toque Irptawija Uthi Sasinawa Sawayabharaki País logra por tercer mes consecutivo Bolivia marca Hakim Sakutiwa aka superal toqueja atiptawiraki ukshama pinja nairiri trimestre toqueja aka Bolivia marcanja Kim Zapataka Kim Satunka tunkani millones de dólares kolqi uthayawiwa uthawiraki aka kolqi uthayawiha aka exportación aski uthawaiki uka toqitwa uthawiraki kunateja más recuperación de exportaciones de 11% ukhawa uthaweraki ukshama pinja importaciones toqueja 2% mauk ahalaktawiwa uthaweraki exportaciones tradicionales toqueja 5% valor toquejiltawiwa uthaweraki Ukshamaraki 7% en volumen toque hiltawisa utjawirakiwa ukatja aka sector minero toqueja 23% aka valor toque hiltawiwa utjawiraki ukatja volumen toqueja 1% hiltawiwa utjawiraki ukatja exportaciones no tradicionales toqueja aka mancaña toqueja 35% valor toque hiltawiwa utjawiraki ukatja 3% volumen toque sa hiltawirakiwa ukshamatua kunaimani manqaña nakaja exportación ukshamjalurasi wairaki Instituto de Estadística INE toqinki nakaja yatia wayabharakiwa anata paqsikamaja exportación toqueja mawaranka pusipataka sohtatunga pescani millones de dólares kolqiwa utjawayi sasinawa sawayabharaki ukshama pinja hichakamaja aski exportación toqiwa Bolivia marca taquija utjawiraki pasiri maranakatsipansa